Punta. Oh ne ada lindi makomu. Eka kanta pane gento tutu boy umamanan dakin na. Masarapan ba kumini gento? Ratasan na rin sa bakit pangunya. Oras malang dakay. Ano tayo na? Hoy naman yan, ulam. Tidak kita orang abang. Iya. Oh iya. Ya mau nasong kinengin tatu. Hoy, may alam mo ba? Bende. Kalau tu pegawai di kota apa? Biar orang sih. Selagi ini. Kebetulan orang kesemuan lu punya beto. Kotor anda langit, bodi oleh lenduran. Ulo ataki kalua mate tedo mula-mula.
mana ya? Bagaimana kita cuat lantoga? Apa yang sekarang? Ada rumah mamalit gande. Dari si coro wala koto mangura tolatum. Indah ko to ito namin. Oh, mama kadang. Lako generasi muda ki kurre semangat tu sumbangan na keluarga denopa na yate sumbangan yate bisa na pake tomang mura la pataru ite may pengkarangan na melan na tatiro nasa te may kreasi siya inovasi ano nanasa mo tomang mura te may na kita keluarga kontong la napasak ke puang pada moto kurre semangat. Semua natin. Ada. Dibuka. Silakan. Mana ibu-ibunya ini di belakang? Enggak, dari keluarga. Oh, belum pakai bedak. Iya. Ya, itu. Buat apa sini? Di Pulau Luba. Ada juga. Ada. Ya. Oh. Ini ada. Itu jenazahnya itu di atas. Oh itu dua itu yang foto tadi.
Kemarin nggak ada bocor ban apa ada. Kok yang ini? Derantit, terung na nebuding. Terung na keluarga Gambe Barung, na terung na Mama Mika, na Mangka Mama Dirga ya. Manado 3. Manado 3. Ya. Jadi rende 5 itu. Itu sama lagi. Urusan tomating kono ke tomaten dong baik. Urusan me kamu tadi ben. Siapa? Inami kamu bangun dukungan jalan di ketuan. Ngomong di paling mati guru pernah tak omperan. Ya lebih dari teman abi dari Gading Goro nih. Kumat lalu pertempuran. Tabe ako kita magsolonasan pako totaman aksen deh. Pantokan itu terong ko yun sama ya tu Pak Kamasyan na temay mirangi mo tonina kan di ada batu ulun na kami kilala ito kamu ading ko suno ko juang medan telabi mi posara kali ni ya cepat keluarga almarhum dari si sama Banoma kita yang mau turun telabi pemelo-melo rombongan na panenek anggun ni Neliatung, rombongan na nenek Dama Balekko Liatung, rombongan na nenek Tiara Makassar, rombongan na keluarga Nek Dina, Nek Dania Tongko, rombongan na Bapak Kepala Lembang Rinding Kila Damai Buntau Balabatu, rombongan na Mama Rial Liatu, Bebo, rombongan na Nenek Pali Bebo, rombongan na Mama Rio Bebo, rombongan na keluarga dari Sak dan Sangkaropi, rombongan na Markus Sandipau Jomai Womena Papua, rombongan na Ian Jomai Womena Liatung, rombongan na Ponganda Tongko, Sura Rantelabi, rombongan na keluarga almarhumah Mama Selvi Tanete Sibunuan,
rombongan na Nenek Delphi Talang Suga Rantelabi. Bom koco dia ngomong akal rombongannya. Suropatong tumabangko karasan kumpulambanan patuang Latina pelipuan na kakuyang balo giginto palututumbang to paos sa balatana do di perindik kila to di posapan susulando tondok di sangkaropi Palang sitaranak kalimbuang bobang kalua di potondon karupok na minangalambe orong-orong at natirong pesinggoman pinanian Palang mentau sugi gaya ng mental keiyanan tungkol duka baturpan na pantaranak na bulyang masamu pangluluan na doke marin Butiumba padang hitombo Limbua pana baste tangana sangala tungkasanan Padang dikasih datu dainan di katumpak ampulin bang Podi polondong kilana tongkonan layu Podi posaungan la telang munna isungan Bakalandoan tongkol duka turpan na pantaranan na basekatan na talulembang na Tumba tondok di batu papan makale tungkasanan Palang natarangat uang pun rumah tua to di bola tumuane Nanay mendan pakorong para pangulu makati nunggu pasuan bani di posul legayang natanduk tata to di posolong tarapang
tapak karaeng taral lolo tunduk kadadianna patala bantang lamunan lolona datumuane napenandai Sultan Hasanuddin membelai ko tunduk murandal langi malanto singgimu tendeng nato daenammu apa ia memalute di sabu ke si bayo lindo kila ko tutun nalalan kumua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parang lendo roko bakse kasal si nenek lolo tuh kasal pernah di tangan pasabomi tamuan di pamaliling tikuati mungka baba kadua nagaruga ang bulen manginde barung-barung datu solalantang taulade ulatanay umpama tua induk ada anatanan talang nenek mangana sangka Kalau ada makan itu.
Mike.